Donc, en fait, merci Émile, donc Moukeka. Merci d'être présent et de soutenir par votre présence si bienveillante une cause juste. Comme vous savez, la Kabylie traverse actuellement un des pires moments de son existence. Nous sommes donc rassemblés devant les bureaux d'Amnesty International pour défendre des hommes et des femmes pacifiques qui sont emprisonnés, harcelés pour leurs opinions politiques en Kabylie. La Kabylie est le bastion, comme vous savez, des luttes pacifiques pour la démocratie et les fondements d'un État de droit. Ce n'est pas la première fois que la Kabylie subit la répression du pouvoir algérien et son despotisme. En 2001, les autorités algériennes voulaient dissuader la population kabyle de commémorer Tafsouf ou Méziron, c'est-à-dire les événements du printemps berbère de 1980. Massili Germah, un jeune kabyle de 18 ans, est abattu à bout, portant dans l'enceinte de la gendarmerie à Aït Douala, en Kabylie. Plus de 120 jeunes kabyles sont assassinés, plusieurs milliers sont blessés et jusqu'à présent, ces crimes sont restés impunis. La mobilisation citoyenne est immédiate et l'organisation sociale et politique séculaire traditionnelle est réactivée à travers toute la Kabylie. Dans ce soulèvement, la participation des femmes a été capitale et le collectif des femmes du Printemps noir de Kabylie est né. C'est ce collectif du Printemps noir de Kabylie qui se réactive pour faire face encore une fois à un pouvoir qui met toute son énergie à détruire la Kabylie, qui a tellement donné pour l'Algérie et toute l'Afrique du Nord et Tamazra. Cet appel de la solidarité du collectif des femmes noires de Kabylie, la situation des détenus est grave et les droits humains les plus fondamentaux sont violés au quotidien par un pouvoir miné par la corruption, la médiocrité et la violence. Les autorités algériennes violent de jour comme de nuit les domiciles de personnes pacifiques qui ne demandent que leur droit inaliénable de vivre et de vivre libre sur la terre de leurs ancêtres, dans la sécurité, le respect et la dignité. Notre initiative de nous rassembler ici et à travers le monde est un écho de l'appel des femmes de Kabylie qui luttent sans relâche avec un grand courage contre un patriarcat intégriste pour préserver l'existence de la Kabylie pour ses enfants, pour ses valeurs et pour son avenir. Nous, les femmes kabyles de la diaspora au Québec et à travers le monde, nous entendons ce cri de détresse, nous entendons ce cri de pouvoir et ce cri d'espoir, le cri de la vie contre la mort, le cri de l'amour contre la haine, le cri de la vérité contre le mensonge,
le cri de la liberté contre l'aliénation, le cri du courage contre la lâcheté, le cri de la fierté contre la honte. Merci. Et maintenant, je cède la parole à Karina. Merci Karina de prendre la parole. ماشي تونسنا الفرحة غادي تسملها مالوريزمون سكو سميتني كراكاكي شفيق تمشتي طوح سيغ 6 سنين نين تكون ماتو وفهم غارة عرض غير فهمها مشطوحة اي غير كل ماتو اي غير في خورين ومن بعد تنمشي طوح يا نوتر événement 2001 non وقبل 2001 غير ماتو donc tout ça ils attaquent à nos symboles, à notre identité, à notre culture, à notre mer et bientôt à notre territoire. خاطر كنا قلق داكيا شو زمانة نفكين شي طوح وفوز شي طوح مشطوح ماضي خاطر نبدو لنا الولاد نسايكو خدم لالي دي بيل فواتور دي بيل ميزون شوية باول شتي طوح زميرارة هذا غيشريش ولكن نسوق سير الواوال ذاك اللي يقدرون ذي الفطن ويباد ويفر اما من يباد ويفر يعمل يتسكى خاطر الزكا غادي غالي هذا وين يخال اسمع وين يخال يورا با دونتيتي كابيل ومش وراه يهضر فلانا خاطر انا مجير دايوغ تمسليتنا ماذاك الفرح يعني نسكو تفل يتمثلاين راه يمثل بيانتو يكون توالي انت مزيه ça fait très mal. Donc, il est devenu un pouvoir algérien assassin criminel central et de la jacobin, vraiment le meilleur, l'inflixent. On va lui dire que l'institution féminine, elle est soit basse, ou bien villar, tachmet, il d'ailleurs à Farran, et même d'ailleurs, c'est il règne le peuple, il vivait, elle est sous-semaine. Donc, il sort. تذكري النساء ماشي غير انا كيف النساء الولاد ديال النساء ايماننا من ساعات بليتو خاطر نبنيا نحمل عكاظ نحمل الدارز انا نمد بالطيفوس قلق داك شحال يدنا نسوى حسابها في خفاني غلدان ايوا كان يرضى الجماس انا كان يا الفارونيس انا كان يصدر غير انت تسيدماس لكن ولينا غادي ديفان يمكن انا يتمثل باش يرحل سواطاس ماشي البوفوار الجيريان وهي الحالة خاطر البوفوار الجيريان tout le monde le connaît le monde entier. Le SMIC, c'est un pouvoir mafieux, c'est un pouvoir assassin. Tous les adjectifs, ils sont permis. Il y a qui ont النظر في الجزائر في l'état algérien. معنا سرنا جرنا اتيلي ثنكرا جرنا اتيلي ثنكرا لكن انا نسمع كليت مشطحين جرنا غنكر خرطوم ذي محبسه كيما لازم يكون السلفه انا عندي رمضان الموندونسي الباطل اللي غير خاطر نحن الا خدمنا الى فلاسن لا بوليتيك زيرو كابيل هذا غنحول مي سا دات با دوجوردي لا بوليتيك زيرو كابيل مثلا ويسفيرا غاسابيا انوير بناي انوير عبان انوير ولا النظام لا كريز انتي باربينيست il date pas d'aujourd'hui سينا كان يسمى في الفن سينا ديال اللي يتكرر ساقيه اذا لا كريز ديال اللي يتيو على ساقيه لا عمر في الفريا يستحدثوا من التهمة شامي التهمة لا ما تهمة فيفري شامي أتحضروا جيتي وصلنا قبايلي في ثلاث القبايل حضرة الزدافية حضرة الزدافية وتتسوغاي نسينا تضحكوا حضرة ماترنيل سمحي فهمتها الماترنيل سيتي لا كلاس دو ماترنيل اللي مية راسم عرفتي شنو مشطوح في دمتشي سميها تقلواش تاع غاط ترفيتي داك تنسى سميس يكبرك شنو الفرح ناس كيني الناس اسمس قلواشاتهم ناس نون لا ليست قلواشاتهم معزاتهم ça veut tout dire ça fait pas rire ça veut tout dire ça veut dire on va pas exister jamais on va pas exister si on fait rien voilà la politique zéro qui a défait d'Andra elle date pas d'aujourd'hui حبسن ماشي كنحبسن نغانا ورجلي ذمن
ذي سفن إبراهيم يغشفين في البوفوار ألجيريان بلا ما ناد العربوباثيزم سيسة في الحسن سيسة لا استخدامين ثم ثم ثورة بلا العربي دونك هذا دير أدنغار لا ديكلاراسيون هي بيان ديال الصقرايليس دونك لا كرا يمسلاين داكيا سي نيولوجيزم دونك لا والو يدبس قبايلي سيت مازيغ يمي غوت الفيران د النظام دونك سي غراين تلاوين تقبايلي إيف الدين تقولوز دون نورانوك نفز زغزاغت بتسنرفت نوذافون الجزائري نكون تيرس تلاوين تقبايليين في أساسين غاف الروح نتماكيك تماكيك تيكيس ليدونتيتي تقبايلي هذا نزيد بقوزة من نياك يضرون اما الحقاره اما ليش تجيب حباس اما تسكرنا اما ذكران مغنسن سطفا ذو حباس نترونا إرجازن إذا فاسن في السماثين أياجي يتسفغا يصوضاف دونك يتسفغا يصوضاف يمين ولاش ذا قدر ميزرفان يمدانين ذكشمنا سمال ذا تعدي غف العناين تورين ذي الخامن تعدي غف الحرمان تورين تنزدوغين ينزدا في مستاد الرهبان ذي الخلعان غف تورين يغالين تزغزغ تزايدين في الجيران تقبلي تتسافون غف الدماء متعدين غف زرفان الناغ في الليل نمسلاي في الليل نجمع في الليل نتشتي غرنا ذكرنا ذكتبنا ذكنتبيننا نكون تنسلاوين في قبايليين نسفقني بالغابنا مثال محلاف مثال محقرة مثال أياقي يظهرون ذي ثمرفة تقبايلي في جديدين متواشولين تواوضنت الراج ذي الحفاز نكون تنسلاوين تقبايليين نتواشبل نتقلق نهلك سويا يظهرون ذي ثمر تقبايليس أقلاغ ذكميهي أميحي سلو الدونجي أقلاغ ذكميهي على البحوار غاري النهار وغير وين عدان أريد الدون فبنيت السوحاش فسوات السباد نساوان غف المحاضرة غف ذوك اليوم تاقي يقرعن تذري لنا أرسا نقريت في غراني تلاوين في قبايليين تديسين تلاوين لي زورغانيزاسيون تديسين النظام إكتوفان غفي زرفان اللي مدنن أدبرو الحمد أدبدان في وقت نديني تنشتيا بالبطل غفايا نتنساول غفو مجموعاتي ثم ثنون دونك ثم ثنون ثورة عدي فريدة غدا لا ديكلاراسيون فرانسيس سينا كينا غاد نوغال لي بريز دو بارول ثم ثنون en Kabylie, mais un peu partout dans le monde. On a traduit cette déclaration dans les 5 langues, la langue anglaise, la langue espagnole, une autre langue. Donc c'est ça notre but, un peu partout dans le monde. C'est ça le travail qu'il faut faire. Donc vous verrez bien la déclaration guinéenne. Donc, appel des femmes kabyles. Face à l'arbitraire, à la répression et à la dictature du pouvoir algérien, nous, femmes kabyles, gardiennes de l'âme et de l'identité kabyle, faisons face à ces innombrables arrestations, kidnappings, prises d'otages et emprisonnement de nos enfants, maris, pères, frères et sœurs. Et ce, sans aucun fondement juridique, ni respect des droits humains les plus fondamentaux. À la suite des violations de la Nayam Fibrin d'Irkhamen, les violations de la dignité des villages, des domiciles, avec intrusion à répétition, sans aucun mandat par les forces de répression algériennes, provoquant choc et émoi au sein de nos familles impuissantes. À la suite des violations de nos droits les plus élémentaires,
à savoir la liberté d'expression, de réunion et de manifestation chez nous, sur notre territoire, transformant la Kabylie en une prison. Nous, femmes kabyles, crions notre colère face à ces discriminations et face au racisme de cette République bananière qui appelle au meurtre à l'encontre de nos enfants, les piliers de nos familles, pour les seuls faits qui sont kabyles. Nous, femmes kabyles, sommes profondément préoccupées, inquiètes, mais aussi révoltées face aux abus du pouvoir algérien qui cherche à semer le chaos et la destruction chez nous. En Kabylie, nous sommes en danger individuellement et collectivement. Plus que jamais, l'existence même de la Kabylie est menacée. L'heure est grave. Nous appelons à la mobilisation et à l'unification de toutes nos forces pour faire face ensemble à cette répression et afin de protéger nos vies et notre fameux pays, la Kabylie. Nous appelons les femmes kabyles, les organisations de femmes et tout autre organisme œuvrant pour les droits humains à dénoncer le comportement raciste et autoritaire du régime algérien et à se joindre à notre action. C'est pour cette raison que nous sommes tous ici et toutes. Merci. Ainsi, en solidarité avec la Kabylie, nous avons organisé donc un rassemblement au pays North ainsi qu'en diaspora. Le 10 c'était à Paris, le 14 en Kabylie, le 17 ici en Amérique du Nord, à Montréal, les États-Unis, un peu partout dans le monde, à Chicago aussi, à Ottawa, pour dire haut et fort au pouvoir algérien. Ne touchez pas à nos enfants, frères, sœurs, maris et pères. Cessez vos agressions contre la Kabylie. Libérez immédiatement et inconditionnellement tous les détenus d'opinion. À toutes les femmes kabyles, donc on a lancé cet appel. Donc, on a dit soyons nombreuses pour stopper l'arbitraire qui s'abat sur la Kabylie et pour exiger le respect de nos droits, tous nos droits. Soutenant les familles de détenus privés de l'heure, les détenus incarcérés sans motif légitime. Mobilisons-nous pour l'avenir de nos enfants afin qu'ils puissent s'épanouir dans la paix et la dignité. Trouvez-vous collectif des femmes du printemps noir de Kabylie. Fin 9, merci. Maintenant, on va passer à la liste des détenus. ثنمثل فريدة دونك بلا لا عضيل تغرى لا ليست دي ديتوني سوا حبسنا راسا من ذاك المستغرب ذاك لا ليست كيما تحبس عليها راني با اكزوستيف خاطرني لا تكمل كلاس انت صايمه لنا غدا ولا درنون انا ولا حبسنا ساكيه انت سفن ديتني انا ولا ما نسل ديك ماك ولد ماك ديماك خاليك عميك مستدار فيك دونك بين السقراحن تصاطاس هاد غراض دونك لا ليست كي لي ديتوني الناس حمزي جمال فاوي نبيل كباوي مجيد فودي الهادي طلب عمر كروب عباس رباح بازيزة شبيب بلايدة نخجة حماد مديان فساد بشا حسين عزم سفيان محدث معوش مناد فتاح كريم بوسلام بوجمع شكري فوزي جودي جمال كاسد يونس عيت منصور الزهير لوبي مرزوق يونس بن تكتي سفيان رواكي ياسين بوزير يونس بنادي سفيان بدسي اسماعيل منداس فريد بن مختار علي بن غنى الياس قلدي يونس صالحي عبد النور تاكي توفيق اسكلو
عزيز وبراهيم، شفيق مجاهد، عمران عيد حمودة دي نوردي، donc نوردي عيد حمودة، خضير بوشلاغن، محمد كاشيشي، رياض حداد، محمد عيد لاربي، ويا نظام سو كونترول جوديسيار كندير، خاطر ويا اكتويلمون تفنفع بعض النساء من يعرف نعبي. كونترول جوديسيار كندير، الحسن بوسعيد، العربي يحيون، رياض عمشاش، بوشلال زاهر، جمال منصوري. هي مازال نتكمل ومازال نزاومان سلساكي. جمال حرور، زركاك الهادي، مجيد الطالب، دينار راسا، فريد جنادي، عبد الرزاق ويسا، ياسين عبد الرزاق، يزيد بوسكين، حميدوش إدريس، ميرا مقناش، فكير حكيم. Les militants convoqués, عبد القادر ولد عبد السلام convoqué par la brigade du groupement de gendarmerie nationale de Bouhinou. Younes Chimli, convoqué par la gendarmerie nationale de Bouhira. Et sans oublier, وقينا ان في خطر الباطل نكوني نقول لك يتصورون في الباطل عندنا الا نكوني ماشي بحقاره خاطر لانجستيس الباطل يسايف لا كولور يذكر لا كولور تاع بركات في بيت تستملات نكوني دي ملالين نكوني دي بركان فوالا دا شويه دونك فغير هذا دراغ يمحفاز النظام يشاويين المزابيين donc sans oublier que c'était Mohamed Baba Njar, le plus ancien détenu à Nazir, à Tanissalia, Vil Habas, Yakhlan Esmagini, Verkhanagi, Fachal Senslaya. Kouf Fatih Arras, c'était militant politique, coordinateur du NDS. Voilà, il implémente sur tous les détenus d'opinion. C'est le donc, sur un blalavri, les prises de parole, oui, c'est pour répondre à un appel de ma maman, c'est pour répondre à un appel de ma soeur et de ma fille. Donc, si aujourd'hui la femme kabyle a fait un appel de détresse, a lancé un appel pour tous les Kabyles, pour toute la communauté kabyle, à venir prendre part, à venir assister, à venir dénoncer ce qui se passe réellement en Kabylie, donc la situation est grave. Aujourd'hui, on parle avec des mots, on prononce des phrases, mais est-ce que les mots sont suffisants? Est-ce que les phrases sont suffisantes pour décrire vraiment réellement ce qui se passe en Kabylie? Aujourd'hui, malheureusement, ce qui me touche en tant que jeune étudiant ici, c'est quand je vois l'indifférence des uns et des autres. Aujourd'hui, ma camarade a parlé, il a dit clairement que le système algérien ne pourra plus nous faire peur. Le système algérien, le gouvernement algérien, les pratiques machiavéliques de ce système ne pourront jamais me faire peur, ne pourront jamais me faire arrêter. Par contre, ce que j'ai peur, vraiment, c'est qu'un frère à moi m'abandonne dans une conjoncture telle d'aujourd'hui. Je ne vais pas trop tarder, je vais juste lancer aussi un autre appel à tous les Kabyles, à toute la communauté kabyle, ici au Québec, de façon particulière, au Canada d'une façon générale. Organisez-nous dans des différents rassemblements, prenons la parole, osez dénoncer d'abord et osez donner des perspectives et des alternatives. Aujourd'hui, même si on est loin de notre Kabylie, même s'ils nous ont poussés à quitter nos terres, à quitter notre patrie, mais rien n'empêche, nous savons toutes et tous que nos cœurs aujourd'hui, ils sont en Kabylie. Nos yeux, tous nos organes sont en Kabylie. Pourquoi? Parce que la Kabylie m'appartient, parce que la Kabylie c'est la terre de mes parents, la Kabylie c'est la terre de mes grands-parents, et en aucun cas je vais l'abandonner. Loin du cœur, loin du ciel comme ils disent, mais toujours près du cœur. Chers Kabyles, hommes et femmes,
Chers Kabyles, hommes et femmes, أي قبائليين درقصنا تنطوف ذيك الشتا وصافين البوال اللي كيقرا يجمع فلوس يسوي تاع شوف تفاسنيش شنو تقارن بخلافتك تيوين أكن يفهم بخلافتك تيوين أكن يفهم بجيري فيك تيوين أنا عليك شوي تفغل الدولي في المكبرك تاوى اللي سمزوارو استقبالي السانسيون لا تقبلي بغد جماع aujourd'hui si nous sommes là c'est grâce à notre Kabylie et demain nous serons toujours là et nous n'abandonnerons jamais notre combat. Vive la Kabylie libre et indépendante, vive la Kabylie libre et indépendante et vive la Kabylie libre et indépendante. Nous ne sommes pas des séparatistes. Nous ne sommes pas des séparatistes, nous sommes des souverainistes. Nous ne voulons pas, en aucun cas, diviser l'Algérie. L'Algérie ne nous concerne pas. Nous voulons uniquement libérer notre Kabylie. Aujourd'hui, tu peux être d'accord, comme tu peux ne pas être d'accord. Mais l'important, c'est de s'unir en tant que frère, en tant que mère, en tant que soeur, en tant que père, en tant que fils. Pour libérer nos détenus, pour libérer nos frères. À partir de là, nous allons passer à la vitesse supérieure. Et je m'excuse, je vais dépasser. Bravo! ساكن في بنيت عندو كيتقسم وين مسلايف هي مسا شي ديال كريمه وزار تسوي في لا فيدراسيون امريكان نوغافا مساعدة داكيا إوا كنا بنينيا إلا قرا نشتني لا من خرافن أما كثمورتني القبايل أما كثمورتني الجزائر ذا وزغيا ماشي زين إكزمرا يقفل ولا غنا إكزمرا يقفل عقلنا هذا ديكاري وندينيا ألا كي فغي غاد مسلاي غاك نفغي أترضى الحبس وكي زين كسوف كفلانا غنشفو ونزميرا لا نقفل غفاف مثلنا تيزت نكون قلا كفاران تموت تيزت نكون قلا نزمات المسلايا كنفغا ما نولاتنا ذين فلانا ونكتمارا هذا نزري مولانا ماشا إلا قارنتو يزوراننا غير وندا طفل يزوراننا أندا دمغين يسفك فلانا أنحال في زورانا كاع يسفك فلانا غامان جينا ما نكرد أمان سدو أمان فت أدن مكتي ويذ أوريزمير نارا أذوالين ثفات ويذ يترون يلوزن ورفهم نار وريزينا راه ستيفت ذا شوف نيران غير ذا اللحظة ساكيا ما إلا وين يفهم ثالوث ثاكي ما إلا وين تيجزان العنان ون أسفهمم ذا كانا سنينيا إمهابو إكفغان أثنيج داخل اللحظة ساكي ذاكي بن كيماسا ذاكي بن أرجاون ذاكي إفغي غادي نير إوذافو أنا حبسان إوذافو إثنيوين على اللحظة يستفك في الناس أذي المخال أذي والي أين لعد الزين ما ذي فهم ماشي الوقت ذي يسارع سوسنا ماشي الوقت ذي يسارع يرفق منه ما يبغى نسوسن أذي المسلمين منا ما يبغى نسوسن أذي فهم ماشي غالي المزينين المزينين نعم غاني سوزات نتمد مختار جوج آلاف ويون السروق أو كان تفهم تزيد من التلو ذي دم ميد مختار راش طفان ذيك فردان إكافن التروح ثورة الساقيت نمي يتعاود غفايا سقل عنايا نون وين يزمانا ذي الصيوض الثغاري يصيوض أكن ملان القفايلا ندملان أكن ملان يمذانين يتحرض نغفلي اللي عند ملان شفو في ثغرين واسع تغريد بنان ثلاوين ثقفيليين ناس مكنيني فان مير سوس ذا إميد دقارم إمي ثرمت أنا عنده تاع غوصن إميد مجتمد إمتى نطمطو الثقفيلي غف الميس غف ثروينس ماذا نكوني غادي نيني غاقلا غدا سوف الثغري وين نادي يسلن وين يسلن نارا عقب فاس إنفاس يسفك فلان غندوكل غافي والنوال أدنيني باركايا ونسيخري باركايا ونثغري باركايا ونصدفة الكواراشنا دي خارفاسنا الجوجين دي خارفاسنا الدون غا بزاف ثاني ميرفين منهم كنا في En fait, on m'a demandé de lire la déclaration des femmes kabyles du Québec. Oui. Non, c'est en fait
Voilà, c'est la suite de ce qui devait être fait tantôt, mais qui a été un petit peu, disons, mis de côté. Donc, nous, femmes kabyles au Québec, nous dénonçons la politique zéro kabyle, qui est un projet ethnocidaire qui s'inscrit dans une haine contre l'identité kabyle et les valeurs de la société kabyle, comme la liberté de penser, la liberté d'expression, la pluralité politique, linguistique, culturelle et identitaire, et la neutralité religieuse de l'État, fondement de la démocratie et d'un État de droit. Nous, femmes kabyles au Québec, nous dénonçons le pouvoir algérien qui emprisonne et terrorise les acteurs socioculturels et politiques qui réclament pacifiquement la reconnaissance de leur droit à la dignité, à la liberté d'opinion et de culte, en ayant recours à la brutalité policière. Nous, femmes kabyles au Québec, nous dénonçons le pouvoir algérien qui intimide les militants, leurs familles et la population kabyle pour instaurer un climat d'instabilité et d'insécurité. Nous, femmes kabyles au Québec, nous dénonçons le pouvoir algérien qui utilise la diffamation et la diabolisation de toute la Kabylie pour manipuler l'opinion publique algérienne et internationale. Nous, femmes kabyles au Québec, nous dénonçons le pouvoir algérien qui, en accusant les militants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, du terrorisme qu'il fait subir lui-même à la population, cherche à ternir la réputation de la Kabylie, bastion du respect des droits de la personne, de la démocratie, de la laïcité. تقبيليت ثمور تقبيليت أدر نوطي ثلاثة لعناية تاكني تبوساكي ولا شقبيليا نتظلمات أقبيليا يفوس أقبيليا تلماس إلا أقبيليا أو فنان ميعقل ذات مثلا وين يشوكتني تقمات هذه مقليضة دا النفوس هذه ولي مخالفني الكل أنوا غادا راه تكسر بومدين نور دينيت حمودة جمال زعيم نحو جيزني الكل On va faire un peu d'histoire. أنو هالشي طاح الدفير لكن نزرع نسيد الكعب تجميل فم قرانت يتلاوين أما ذاقي موريال نايت مرتق بيليت ناي اوتاوا ناي اوهيو الامريكان الباريس يتدار القبيليين يكبدن يقول لنا كناس بدنت العناية. Donc je disais on va faire un peu d'histoire. C'est pas nouveau. On va rebobiner le compteur du temps. 1804. Oui, 1804. Ça fait, je suis prof de maths, mais les vacances ça fait 217 ans. En plein Kabylie. يتدارت ناس عمران دو كولون ميليتير ترك ذيك السنة دارت كيم ننتا ساقط في كم يوم ورقازي بليسير يرولد يقسنطينة اللي بليسي يطلب العناية يسمو قبيلي 1804 je le répète 1804 Nous étions un pays indépendant. سكرت سدرت ناس عمران ناس وكانوا الزرا ما كانوا ينسال عنايا الناس الجنرال ترك يولداش ناس نزرا المقلال ترك يدديون ان اوفيسيال ترك يسميس عثمان ناس نزرا تنيس تدرتيه تحرمت بويمت يكرين 3000 morts et le côté kabyle 600 morts et les militaires turcs. Mais vous voulez savoir la meilleure? Dans la bataille il y avait des femmes kabyles
ننتس تلاوين يرقز ننتس أني لي يدوان. Et cette bataille qui s'est déroulée en 1804, est la pire défaite militaire de la présence turque en Afrique du Nord. Elle a eu lieu sur le territoire kabyle, mon pays kabyle. السقيم 2021 يميدن من الوقت ناقيم تيسمتين يتمثل الراش تحدايين القزان بسم الله لا غيت قبيليت 217 ans et plus encore. C'est les ressorts de la Kabylie qui sont mis en épreuve par le régime colonial. Ça doit suffire. Est-ce qu'on va pas rester à nos frères qui sont un peu dans l'expectative et le regard, on va nommer personne. أبغوا فعلا معقل دات مثلا وين شفتني تغمات تقليني هذه مقاليض دا نفوسيس نعاد يركض شي طوح يزري ناس هذه مقالة كيف دان يكفد القرمود بخامة قبايليه القرمود يسند الفياض أكنا قريسو دي تاع الدايرة ثقيتو تاع الدايرة يميد يساول مساس الواي اللعنية تمورا اللعنية العراش. Dans l'appel j'ai pas la date en tête, dans l'appel de Londres, il est plus que temps que la Kabylie réactive les ressorts INES pour activer l'ANEA. Il est hors de question que تحدينا رشنا الحرمك خمر الحرمة تدار تتوعفس الزات العناية تقبيل قصص تعوال سمحتي أولا قلنا اعتدى في اسمي ما يشبه حرف السدس ما يشبه حرام فينو جاو تلوي La liste des détenus soit حبسنا راسها مي ذاك الزرام ذاك راه ليست كي تحبي ساره غني با اكزوستيف خاطرني ليست كنين كل لاس انت سايما لنا غدا ولا درنون انا ولا حبسنا ساكي انت سفن ديتني انا ولا ما يسل ديك ماك ولد ماك يماك خاليك عمك مستدار فيك دونك بين السقراحين اتصاطاس هاد غراض دونك لا ليست كي لي ديتوني الناس حمزي جمال زاهي نبيل كمباوي مجيد فوبي الهادي طلب عمر كروب عباس رباح بازيزة شبيب بلايدة محجة حماد بنديان مساد بشع حسين عزم سفيان محضر معوش مناد فتاح كريمة بسلام بجمع شكلي فوزي جودي جمال كاسد يونس عيد منصور الزهير يوبي مرزوق يونس بندكتي سفيان روكي ياسين بوزير يونس بنودي سفيان بدسي اسماعيل مندز فريد بن مختار علي بن غنم الياس كودي يونس صالحي عبد النور تاكي توفيق اسلوب عزيز ابراهيم شفيق مجاهد عمران عيد حمودة ديناردي مدري حمودة خضير بشلاغل ملحمد كاشيشي رياض حداد محمد ادلاردي ويغني سو كونترول جوديسيار في دينيغ خاطر ويغا اكتويلمون تفنفع بورنسين اللي عرف نابين كونترول جوديسيار في دينيغ لحسين بوسعيد العربي يحيون رياض امشاش بوشلال زاهر جمال منصوري هي مازال نتكمل ومازال نزايا سلاساكي جمال حرور زركاك الهدي مجيد الطالب دينور غسا فريد جنادي عبد الرزاق ويسا ياسين عبد الرزاق يزيد بوسكين حميدوش إدريس ميرا مقناش فكير حكيم. Les militaires convoqués, وقبل يكون يتساوي
Abdelkader Moudadsel, convoqué par la brigade du groupement de gendarmerie nationale de Bouhini. Younis Chimli, convoqué par la gendarmerie nationale de Bouhira. Et sans oublier, وجينا نفيد خطر الباطل نكوني غدوي اللي كيتسوغون غا في الباطل عندما إلا نكوني ماشي كيحقارهم خاطر ني لانجستيس الباطل يساير في لا كولور يذكر لا كولور تاع بركات في بس تملالت نكوني دي ملالين نكوني دي بركانين فوالا هذا شويه دونك بغينا تدراغ محفاز النظام يشاويين المزابيين donc sans oublier de citer Mohamed Baba Njar, le plus ancien détenu à Mazir, à Tanissaguir, بالحباس خلال السلاقيني في النقي في شارع السلسلية. يقول فتحي غراس, c'est un militant politique, coordinateur du NDS. Voilà, il blâme surtout les détenus d'opinion. Donc, sur le Blalari, on a les prises de parole. السلامة نوان كلمة الله مع السلامة كنت تلاوين إمي فرحة غطاس إمي تلاوين عن مسدد سواطاس إمي ذاكيا تغرين تلاوين تغرين تيماثين تغرين تيستماثين دغا الول مسارة إما ولانيس بثمورت الول مسارة إما ولانيس أثمثنيس إما ولانيس أخواليس خاطر وكيا قصدن هذا خفون قصدن هذا خلغن قصدن هذا خمحون les grévistes de la fête اللي مساكين قرابات مثالي sont dans un état très grave باش نزبرس نخدم السياكية les instances internationales كلمة الله عندو كل les instances c'est très important إلا قنخدم des délégations auprès des instances internationales شو دعنا نزبرس نخدم نعاون سيدريبان حوايج انت واشو الانسان حوايج تدريبان لي بريزونيي كي داغن حوايج وين عتدياونن لو كوليكتيف لي زافوكا حوايج داغن ادريبان الوغ تنبير ذنون يكرب وين عاد يعاونن سيدريبان يكرب وين عاد يروحن اللي غصب لك يا اللي غصب لما يكلي تسيلين على خاطر ما إلا غنسوس بالكونيا دي ثمود وزبير نفقد من الشماع وزبير نتفقد ما فقد لنا وين كان الحبوس ما قيم المساكين ولا شو كلا نكفوس السن على ثاني مرثنوان من دوكن الساعة سكا إلى الدوكن أخدو في الأول إلى قد تصرحوا مسواط أصباتي لك ما إلا كون جمع ثاني مرثنوان alors le soutien نينو يوم les prisonniers أكن من ندري ثمور تقبيلي mon soutien total إثمر تقبيلي ينتظر عطاس عطاس أنا زوفلاون زوفلاكوت مرحباس وين مرحباس كنت أكل أجاكين أروم كلاكيم وأروج معاكير إداكات فلاوين فقبايلين ونتبسوت طبعا الدنيا مالا غد مسلايا الدنيا غد مسلايا فيه الشغل يغيزبان أكل من اللذاكي ذا شو يزبان الساعة من حفاسك نسات فلاسي مثولان مثل ماركين وهور نتموث فقفايليث زهور أسرثان ما كبرنا فاس ان بروبليم بوليتيك مثولان مثل ماركين اثبت لكن نغاكو كمل لان أطاس إقلان فراسن مخلفن تكثيوين تسلفين باردون دونك داكينيا أدور السبيكتر بوليتيكي بلان وفاق داكينيا تقويه إقلان ديك المسيين لا ريجوناليزاسيون حالا ماذا المسيين مثلا الإمام أقبيلي محمد بن معك إلى اليو ار بي كا داخل الكير دخلنا في النار إلى اليو ار بي كا إلى اليو ار كا إلى ماكل إلى من معك مثلا ماركيم هذا فو ويخدم على خلاف يرانا غاكو على الحبس
أكل من الله أما تصحاب لوطونومي أما تصحاب لا ريجيوناليزاسيون أما تصحاب لانديبوندونس يدفعوا ذابو يريغوك الحبس أشوف كل مخلف والساقين ولاش وتيكرن أكنا دروسلايا فانشتا ذا شو ميكسمرنا غيزدين الساقين qu'est-ce qui peut nous rassembler ذا شو غيزدان وكني كرانا تستياغ في قبايليث تستياغ في المرث في قبايليث ويستياغ ويغزو ذا قبايلي. Donc ce qui fait que nous sommes pareils, c'est que nous sommes tous des Kabyles, nous parlons tous la langue kabyle et nous combattons pour les droits du peuple kabyle. Et je te dis, c'est un cliquet. ومعناها مش تقارن جوريديكمون ان بروغرام بوليتيك الماكين على خاطر على فلان ولا يختارون ذاك زوز راه يختارون السيره غارياويين كل يوم هذا ذاك نسي هو اشنو غزوز هذا يختار على فان ذا يقارن البروجي بوليتيك الماكين نغان droit maguinien. Carnas le droit du peuple kabyle à son autodétermination. أثرني ما نقبيلي. ذو كيك زمرن رغيز فين. ذاك السلخيف. أساقي نقبيلي. أريدين بيان. في خياقي بثرني ما. تكابيل. Qui n'accepte pas l'idée de l'autodétermination est un Kabyle qui ne veut pas aller dans le sens de la solution. السجن أكل الماك l'URK, l'URPK doivent tous accepter l'idée de l'autodétermination du peuple kabyle. هذا شو يزبان غيزبان الساعة وكذا أي ثوان أي غور على خطر ذاك وري غيخدي مالا وري خدي مالا في رخي علينا والدماغ تاكو كلمة لله لا يوقع الحبس وكي قرا خدمة كونفيرونس كابيل وكي قرا خدمة ان كونكاري ربي في يدود أعرف أن الحالة البريزيل إيه الساعة يتمثل في التماثيل أنا نفوق قفريف l'autodétermination du peuple kabyle. وثمثنا قلنا أنا اليوم غريب نسلسل أسا أسكا حل مثلون ثاني نون ثاني نبت Mon expérience des peuples des Premières Nations d'ici date de longtemps et ma curiosité en tant qu'habitant du Québec de connaître nos racines métissées. Et ce que j'ai appris essentiel, c'est d'abord les paroles qui viennent avant tout autre. Lorsque nous nous rassemblons, il est important de rendre grâce et de remercier ce qui a fait en sorte que nous soyons en vie et ici présentement. Alors, dans la tradition Ganyangéha,
Donc, en fait, merci Émile, donc mon quelqu'un. Merci d'être présent et de soutenir par votre présence si bienveillante une cause juste. Comme vous savez, la Kabylie traverse actuellement un des pires moments de son existence. Nous sommes donc rassemblés devant les bureaux d'Amnesty International pour défendre des hommes et des femmes pacifiques qui sont emprisonnés, harcelés pour leurs opinions politiques en Kabylie. La Kabylie est le bastion, comme vous savez, des luttes pacifiques pour la démocratie et les fondements d'un État de droit. Ce n'est pas la première fois que la Kabylie subit la répression du pouvoir algérien et son despotisme. En 2001, les autorités algériennes voulaient dissuader la population kabyle de commémorer Tafsouf et Maziran, c'est-à-dire les événements du printemps berbère de 1980. Massili Germah, un jeune kabyle de 18 ans, est abattu à bout, portant dans l'enceinte de la gendarmerie à Aït Douala, en Kabylie. Plus de 120 jeunes kabyles sont assassinés, plusieurs milliers sont blessés et jusqu'à présent, ces crimes sont restés impunis. La mobilisation citoyenne est immédiate et l'organisation sociale et politique séculaire traditionnelle est réactivée à travers toute la Kabylie. Dans ce soulèvement, la participation des femmes a été capitale et le collectif des femmes du Printemps Noir de Kabylie est né. C'est ce collectif du Printemps Noir de Kabylie qui se réactive pour faire face encore une fois à un pouvoir qui met toute son énergie à détruire la Kabylie, qui a tellement donné pour l'Algérie et toute l'Afrique du Nord et Tamazra. Cet appel de la solidarité du collectif des femmes noires de Kabylie, la situation des détenus est grave et les droits humains les plus fondamentaux sont violés au quotidien par un pouvoir miné par la corruption, la médiocrité et la violence. Les autorités algériennes violent de jour comme de nuit les domiciles de personnes pacifiques qui ne demandent que leur droit inaliénable de vivre et de vivre libre sur la terre de leurs ancêtres, dans la sécurité, le respect et la dignité. Notre initiative de nous rassembler ici et à travers le monde est un écho de l'appel des femmes de Kabylie qui luttent sans relâche avec un grand courage contre un patriarcat intégriste pour préserver l'existence de la Kabylie pour ses enfants, pour ses valeurs et pour son avenir. Nous, les femmes kabyles de la diaspora au Québec et à travers le monde, nous entendons ce cri de détresse, nous entendons ce cri de pouvoir et ce cri d'espoir, le cri de la vie contre la mort, le cri de l'amour contre la haine, le cri de la vérité contre le mensonge, le cri de la liberté contre l'aliénation, le cri du courage contre la lâcheté, le cri de la fierté contre la honte. Merci
Et maintenant, je cède la parole à Karina. Merci Karina de prendre la parole. Merci. صراحة ذاك ماشي تونسنا الفرحة غادي تسميها مالوريزمون سكو سميتني كراكاكي شفيق تمشتي طوحت سير 6 سنين نكون ماتوب وفهم غارة عرض غير فهمها مشطوحة اي غير كل ماتوب اي غير فخورين ومن بعد ترمى شطوح يا نوتر ايفينمون 2001 non وقبل 2001 غير ماتوب donc tout ça ils attaquent à nos symboles à notre identité, à notre culture, à notre mer et bientôt à notre territoire. خاطر كنا قلق داكيا شو زمانة نفكين شي طوح وفوز شي طوح مشطوح ماضي خاطر نقدر لنا نولد نسايق نخدم غالية دي بيل فواتور دي بيل ميزون شريت باولدن شتي طوح زميرارة هذا غنشريش ولكن نسوق سير الواوال ذاك اللي يقدرون ذي الفاطن ويباد ويفر معنى ويباد ويفر يعمل يتسكى خاطر الزكاة هادو غالي هذا وين يخال اسمع وين يخال يورا با دونتيتي كابيل ومش وراه يهضر فلانا خاطر انا مجير دايوغ تمسليتنا هذاك الفروح يعني نسبة تفل كان تمسلايين راه يمثل بيانتو يكون توالي انت مزيه وبنات وليس ça fait très mal donc il est في البوفوار algérien assassin criminel central اللي في الفلوس جاكوبان فغان كانوا من الجزائر اللي في ديك السنت ومن بعد وين يديكرن ستيختيا فما يموت اللي توحباس ويدي في العار تشمات الجزائر عار فران اما الجزائر ستيك يدرون لو بيبل يدير ريسوسمن دونك يساغ وتسكري النساء ماشي غير رانا كيف النساء في البلاد ديال النساء ايماننا من ساعات بليتو خاطر نبني نحمل عكاظ نحمل الدارز انا نضبط التيفوس نقلق داك شحال يدنا نسوى حسابها في خفاني غزال اوا كان يرضى الجماس انا كان يا الفارونيس انا كان يصدر غنتطاسي جماس لكن ولينا غنديفان يمكن انا يتمثل باش يرحان سواطاس ماشي البوفوار الجيريان ويرحالها خاطر البوفوار الجيريان tout le monde le connaît le monde entier. Le SMIC, c'est un pouvoir mafieux, c'est un pouvoir assassin. Tous les adjectifs, ils sont permis. Il va qu'il y ait de l'honneur, في l'État algérien. معنا سرنا جرنا اتيلي ثنكرا جرنا اتيلي ثنكرا لكن انا سمكوليت مشطحين جرنا غنكر خرطوم ذي محبسه كيما نزمو ود السلطه انا عقد رمضان الموند انتي يلبط لي غير يدارون خاطر نكون ديك زيباره ديال الانتظار زي يقول من زمان نخدم خاطر نحن اللي خدمني من الفلاسل لا بوليتيك زيرو كابيل هذا محول مي سا دات با دوجوردي لا بوليتيك زيرو كابيل يتمثل ويسفيرا سابيا انوير بناي انوير عبان انوير بلاد النظام لا كريز انتي باربينيست il date pas d'aujourd'hui سينا كان يسمى في الفن سينا ديال اللي يتكرر ساقيه اذا لا كريز من ديال اللي يتيو على ساقيه لا عمر في الفريا يسفدفوا لنا نتونا شامي تونا لا ما تونا تفدرين شامي اتحضروا جيتي وصلنا قبايلي في ثلاث القبايل حضرت الزداتيه حضرت الزداتيه وتتسوغا نسيت تحكوا حضرت maternelle سمحي فريده الماتيرنيل سيتي لا كلاس دو ماتيرنيل اللي مدرسين عرفتي شنو مشطوح في كدمت سنيه تقلواش تاع غاط ترفيتي داك تنسى سميس كيبداو شي شنو الفرح ناس كيني ينسى سميس قلواشاتهم سميس لا ليست قلواشاتهم معزاتهم ça veut tout dire ça fait pas rire ça veut tout dire ça veut dire on va pas exister jamais on va pas exister si on le fait rien voilà la politique zéro كابيل فاش نهضرها elle date pas d'aujourd'hui حبسن ماشي كنحبسن نغانا ورجلي ذمن ذي سفن يذمن اللي شاكين في البوفوار الجيريان بلا ما نناد لا رابوباثيزم سياسه في الحسن سلسله استخدامن تنفهموا ثورة
بلا العريض دونك هذا دير ادنغار لا ديكلاراسيون هي سيانغيس تقبايليت دونك لان كرا يمسلاين ذاكي سي دو نيولوجيزم دونك ذا والو يدبس قبايليت سيت مازيغ يمي غوت الكلام د النظام دونك سي غراين تلاوين تقبايليين إيف الدين تبروز دين من ورانيك نفس زغزاغت بتسنرفت نوزافون الجزائري نكون بيانس فلاوين في قبايليين في اساسين غاف الروح نتماكيك تماكيك تنكيس ليدونتيتي في قبايليك هذا نزيد بقول من نياك يضرون اما الحقاره اما ليش تجيب بحباس اما السكر اما ذكر المغنسن صدفه ذو حباس نترونا إرجازين إذا ذاتون في السنتين أياكي يتسفغى يصوضاف دونك يتسفغى يصوضاف يمين ولاش ذا قدر ميزرفان يمدانين ذو الشمنا سمبال ذا تعدي غاف العناين تظرين ذي الخامن تعدي غاف الحرمان تظرين تنزدوغين ينزدا في مستاد الرهبان ذي الخلعان غاف تظرين يغالين تزغزغ تزايدي في الجيران تقبايلي تتسافون غاف الدماء متعدين غافي زرفان الناغ في الليل نمسلاي في الليل نجمع في الليل نتكفي غرنا ذكرنا ذكتبنا ذكتبنا نكون سلاوين في قبايليين نسفقني بالغابنا مثال محلاف مثال الحقارة مثال أياكي يظهرون ذي ثمرث تقبايلي في جديدين متواشولين تواوضنت الراج ذي الحفاز نكون بلاس لاوين تقبايليين نتواشكل نتقلق نهلك سويا يظهرون ذي ثمرث تقبايليت أقلاغ ذوك ميهي أميحي تسلو الدونجي أقلاغ ذوك ميحي اللحوة غاري النهار وغير وين عدان أريد الدون فبنيت السوحاش فسوات السباب نساوان غاف المحاضرة غاف ذوك اليوم تاقي يقرعان تظلمنا أرسا نقريت في غراني فلاوين في قبايليين تديسين تلاوين لي زورغانيزاسيون تديسين النظام إكتوفان غاف زرفان اللي مدنن أدبرو الحمد أدبدان تيوكنا ديني تنشتاقي البطل غاف أيا نساول غاف مجموعة دي تم ثنون دونك سلمى فنون فولت عندي فريدة غادا لا ديكلاراسيون فرانسيس سينا كينا غاد نوغال لي بريس دو بارول سلمى فنون En Kabylie, mais un peu partout dans le monde. On a traduit cette déclaration dans les 5 langues, la langue anglaise, la langue espagnole, là une autre langue. Donc c'est ça notre but, un peu partout dans le monde. C'est ça le travail qu'il faut faire. Donc vous verrez bien la déclaration guinéenne. Donc, appel des femmes kabyles. Face à l'arbitraire, à la répression et à la dictature du pouvoir algérien, nous, femmes kabyles, gardiennes de l'âme et de l'identité kabyle, faisons face à ces innombrables arrestations, kidnappings, prises d'otages et emprisonnement de nos enfants, maris, pères, frères et sœurs. Et ce, sans aucun fondement juridique, ni respect des droits humains les plus fondamentaux. À la suite des violations de la Nayam Fibrin d'Irkhamen, les violations de la dignité des villages, des domiciles, avec intrusion à répétition, sans aucun mandat par les forces de répression algériennes, provoquant choc et émoi au sein de nos familles impuissantes. À la suite des violations de nos droits les plus élémentaires, à savoir les libertés d'expression, de réunion et de manifestation chez nous, sur notre territoire, transformant la Kabylie en une prison. Nous, femmes kabyles,
criant notre colère face à ces discriminations et face au racisme de cette République bananière qui appelle au meurtre à l'encontre de nos enfants, les piliers de nos familles, pour le seul fait qu'ils sont kabyles. Nous, femmes kabyles, sommes profondément préoccupées, inquiètes, mais aussi révoltées face aux abus du pouvoir algérien qui cherche à semer le chaos et la destruction chez nous. En Kabylie, nous sommes en danger individuellement et collectivement. Plus que jamais, l'existence même de la Kabylie est menacée. L'heure est grave. Nous appelons à la mobilisation et à l'unification de toutes nos forces pour faire face ensemble à cette répression et afin de protéger nos vies et notre fameux pays, la Kabylie. Nous appelons les femmes kabyles, les organisations de femmes et tout autre organisme œuvrant pour les droits humains à dénoncer le comportement raciste et autoritaire du régime algérien et à se joindre à notre action. C'est pour cette raison que nous sommes tous ici et toutes. Merci. Ainsi, en solidarité avec la Kabylie, nous avons organisé donc un rassemblement au pays North ainsi qu'en diaspora. Le 10 c'était à Paris, le 14 en Kabylie, le 17 ici en Amérique du Nord, à Montréal, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, à Chicago aussi, à Ottawa, pour dire haut et fort au pouvoir algérien. Ne touchez pas à nos enfants, frères, sœurs, maris et pères. Cessez vos agressions contre la Kabylie. Libérez immédiatement et inconditionnellement tous les détenus d'opinion. À toutes les femmes kabyles, donc on a lancé cet appel. Donc, on a dit soyons nombreuses pour stopper l'arbitraire qui s'abat sur la Kabylie et pour exiger le respect de nos droits, tous nos droits. Soutenant les familles de détenus privés de l'heure, les détenus incarcérés sans motif légitime. Mobilisons-nous pour l'avenir de nos enfants afin qu'ils puissent s'épanouir dans la paix et la dignité. Trouvez-vous le collectif des femmes du printemps noir de Kabylie. Fin 9, merci. Maintenant, on va passer à la liste des détenus. تنمثل فريدة دونك بلا لا عري لا تغرى لا ليست دي توني سواحد سنة راسا من ذاك الزرام داك راه ليست كي متحبسه راه راني با اكزوستيف خاطرني لا تكمل كلاس انت صايمه لنا غدا ولا درنون انا ولا حبسنا ساكيه انت سفين ديفني انا ولا ما نسل ديك ماك ولد ماك يماك خاليك عميك المستدار فيك دونك بين السقراحن تصاطاس هاد غراض دونك لا ليست كي لي ديتوني الناس حمزي جمال فاوي نبيل كباوي مجيد فودي الهادي طلب عمر كروب عباس رباح بازيزة شبيب بلايدة نخجة حماد مديان فساد بشا حسين عزم سفيان محدث معوش مناد فتاح كريم بوسلام بوجمع شكري فوزي جودي جمال كاسد يونس عيت منصور الزهير لوبي مرزوق يونس بن تكتيك سفيان رواكي ياسين بوزير يونس بنادي سفيان بدسي اسماعيل منداس فريد بن مختار علي بن غنى الياس كودي يونس صالحي عبد النور تاكي توفيق اسكلو عزيز وبرهام شفيق مجاهد عمران عيد حمودة دي نوردي نوردي عيد حمودة خدير بشلاغن محمد كشيشي رياض حداد محمد عيد العربي ويغني سو كونترول جوديسيار في دينير
خاطر ويكي اكتويلمون تفنفع بعض النساء من يعرف معبين. كونترول جوديسيار بندير لحسن بوسعيد، العربي يحيون، رياض عمشاش، بوشلال زاهر، جمال منصوري. هي مازال نتكمل ومازال نزاومان سلساكي. جمال حرور، زركاك الهادي، مجيد الطالب، دينور راسا، فريد جنادي، عبد الرزاق ويسا، ياسين عبد الرزاق، يزيد بوسكين، حميدوش إدريس، ميرا مقناش، فكير حكيم. Les militants convoqués, عبد القادر ولد عبد السلام convoqué par la brigade du groupement de gendarmerie nationale de Bouminou. Younes Chimli, convoqué par la gendarmerie nationale de Bouira. Et sans oublier, وجينا نفيد خطر الباطل نكونين الويلة كيتصورون في الباطل عندنا إلا نكونين ماشي بحقارهم خاطر لانجستيس الباطل يسايف لا كولور يفكر لا كولور تاع بركات في بيت تملات نكوني دي ملالين نكوني دي بركانين فوالا دا شويه دونك فغير هذا دراغ يمحفاز النظام يشاويين المزابيين donc sans oublier de c'était Mohamed Baba Njar, le plus ancien des détenus à Mazir, à Tanissadir, Vil Habas, Yakhlal Esmagili, Verkhan Nagi, Fachal Sinslaya. Kouf Fatih Haras, c'était militant politique, coordinateur du NDS. Voilà, il implémente sur tous les détenus d'opinion. Donc, sur le Blalavri, les prises de parole, oui, C'est pour répondre à un appel de ma maman. C'est pour répondre à un appel de ma soeur et de ma fille. Donc, si aujourd'hui la femme kabyle a fait un appel de détresse, a lancé un appel pour tous les Kabyles, pour toute la communauté kabyle, à venir prendre part, à venir assister, à venir dénoncer ce qui se passe réellement en Kabylie, donc la situation est grave. Aujourd'hui, on parle avec des mots, on prononce des phrases, mais est-ce que les mots sont suffisants? Est-ce que les phrases sont suffisantes pour décrire vraiment réellement ce qui se passe en Kabylie? Aujourd'hui, malheureusement, ce qui me touche en tant que jeune étudiant ici, c'est quand je vois l'indifférence des uns et des autres. Aujourd'hui, ma camarade a parlé, il a dit clairement que le système algérien ne pourra plus nous faire peur. Le système algérien, le gouvernement algérien, les pratiques machiavéliques de ce système ne pourront jamais me faire peur, ne pourront jamais me faire arrêter. Par contre, ce que j'ai peur, vraiment, c'est qu'un frère à moi m'abandonne dans une conjoncture telle d'aujourd'hui. Je ne vais pas trop tarder, je vais juste lancer aussi un autre appel à tous les Kabyles, à toute la communauté kabyle, ici au Québec, d'une façon particulière, au Canada d'une façon générale. Organisez-nous dans des différents rassemblements, prenons la parole, osez dénoncer d'abord et osez donner des perspectives et des alternatives. Aujourd'hui, même si on est loin de notre Kabylie, même s'ils nous ont poussés à quitter nos terres, à quitter notre patrie, mais rien n'empêche, nous savons toutes et tous que nos cœurs aujourd'hui, ils sont en Kabylie. Nos yeux, tous les organes sont en Kabylie. Pourquoi? Parce que la Kabylie nous appartient, parce que la Kabylie c'est la terre de mes parents, la Kabylie c'est la terre de mes grands-parents, et en aucun cas je vais l'abandonner. Loin du cœur, loin des cieux comme ils disent, mais toujours près du cœur. Chers Kabyles, hommes et femmes,
Chers Kabyles, hommes et femmes, أي قبائليين درقسنا تنطوف ذيك الشتا قوسا في البوال اللي كيقرا يجمع فلوس يسوي تعصب تفاسنيك شنو تقارن بخلافتك تيوين أكن يفهم بخلافتك تيوين أكن يفهم بجيري فيك تيوين أنا عليك شوية فغير الدولي في المكبرك تستوى اللي سنزوارو استقبالي السانس on est تقبلي ديال الجماعة aujourd'hui si nous sommes là c'est grâce à notre Kabylie et demain nous serons toujours là et nous n'abandonnerons jamais notre combat. Vive la Kabylie libre et indépendante, vive la Kabylie libre et indépendante et vive la Kabylie libre et indépendante. Nous ne sommes pas des séparatistes. Nous ne sommes pas des séparatistes, nous sommes des souverainistes. Nous ne voulons pas, en aucun cas, diviser l'Algérie. L'Algérie ne nous concerne pas. Nous voulons uniquement libérer notre Kabylie. Aujourd'hui, tu peux être d'accord, comme tu peux ne pas être d'accord. Mais l'important, c'est de s'unir en tant que frère, en tant que mère, en tant que soeur, en tant que père, en tant que fils. Pour libérer nos détenus, pour libérer nos frères. À partir de là, nous allons passer à la vitesse supérieure. Et je m'excuse, je vais dépasser. Bravo! ساكن في بنيت عندك الجسم وين مسلايف إيه مسا شد البنت الكريمة وزار تسوي في لا فيدراسيون امازيغ امريكان نوقافا مساعدة داقيا إوا كنا بنينيا إلا قرا نشتني لا من حرافن أما كثمورت من القبايل أما كثمورت من الجزائر ذا وزغير ماشي زين إكزمر هذا يقفل ولا غنار إكزمر هذا يقفل عقلنا هذا ديكاري وندينيا ألا كي فغي غاد مسلاي غاك نفغي أترضى الحبس وكي زين كسوف كفلانا غنشفو ونزميرا لا نقفل غفاف ما فننا تيدت نكون قلا كفارن تموت تيدت نكون قلا نزمات المسلايا كنفغا ما نولاتنا ذين فلانا ونكتمارا هذا نزري مولانا ماشا ولا قارنتو يزوراننا غير وندا طفل يزوراننا اندا دمغين يسفك فلانا انحال في زورانا كاع يسفك فلانا غمن جينا ما نكرد امان ثدو امان ثت ادن مكثي ويذ وريزمير نارا اذوالين ثفاث ويذ يترون يلوزن ورفهمنا وريزينا راه ستيفت ذا شوف نيرن غير ذا حل ساكا ما إلا وين يفهم ثالوث ثاقي ما إلا وين تيكزان العنان وين اسفهمم ذا كارس نيني إنهابو إكفغان أثنيج داخل الحبسة كداكي دي بن كيماسا داكي دي بن أرجاون ذاكي إفغي غادنير وذافو أنا حبسان وذافو إثنيوين داخل الحبس يستفك فلاس أذي المخال أذي والي أين لا عدي الزين وذي فهم ماشي هو كذا فريد يسارع سوسنا ماشي هو كذا فريد يسارع يرفقنا منه ما يبغى نسوسن أذي المسلمين منا ما يبغى نسوسن أذي فهم ماشي غالي المزينين المزينين نعرف غاني فوزات نتمد مثلا جوج آلاف ويون التروح أو كان تفهم تيدا من التروح دي دمن ندمي حتى راش طفارين ذيك فردان إكافن التروح ثورة الساقيت نمي يتعاود غفايا سقل عنايا نون وين يزمانا ذي الصيوغ الثغاري يصيوضيت أكن ملان القبايل عند ملان أكن ملان يمذانين يتحارضن غفلي اللي عند ملان شفو في ثغرين واسع تغريد بنان ثلاوين ثقبايليين ناس مكنيني فان ميرسوس ذا إمي دقارم إمي ثرمت أنا عنه تاع غوصن إمي دمشتامت إمتى نطمطو الثقبايلي غاف الميس غاف ثروينس ماذا نكوني غادي نولي عقلا غدا صوض الثغرين وين نادي يسلن وين يسلن نارا عقل فاس إنفاس يسفك فلان غندوكل غافيون الموال أدنينيا بركايا ونثيكري بركايا ونثغريث بركايا ونصدفة الكواراشنا دي خارفاسنا الجوجين دي خارفاسنا الدون غريزة ثاني مير في المون كنا في ثاني مير فاتاساتاس كريمة. En fait, on m'a demandé de lire la déclaration des femmes kabyles du Québec. Oui. Non, c'est en fait,
Voilà, c'est la suite de ce qui devait être fait tantôt, mais qui a été un petit peu, disons, mis de côté. Donc, nous, femmes kabyles au Québec, nous dénonçons la politique Zéro Kabyle, qui est un projet ethnocidaire qui s'inscrit dans une haine contre l'identité kabyle et les valeurs de la société kabyle, comme la liberté de penser, la liberté d'expression, la pluralité politique, linguistique, culturelle et identitaire, et la neutralité religieuse de l'État, fondement de la démocratie et d'un État de droit. Nous, femmes kabyles au Québec, nous dénonçons le pouvoir algérien qui emprisonne et terrorise les acteurs socioculturels et politiques qui réclament pacifiquement la reconnaissance de leur droit à la dignité, à la liberté d'opinion et de culte, en ayant recours à la brutalité policière. Nous, femmes kabyles au Québec, nous dénonçons le pouvoir algérien qui intimide les militants, leurs familles et la population kabyle pour instaurer un climat d'instabilité et d'insécurité. Nous, femmes kabyles au Québec, nous dénonçons le pouvoir algérien qui utilise la diffamation et la diabolisation de toute la Kabylie pour manipuler l'opinion publique algérienne et internationale. Nous, femmes kabyles au Québec, nous dénonçons le pouvoir algérien qui, en accusant les militants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, MAC, du terrorisme qu'il fait subir lui-même à la population, cherche à ternir la réputation de la Kabylie, bastion du respect des droits de la personne, de la démocratie, de la laïcité. تقبيليت ثمور تقبيليت قدر نعطي ثلاثة لعناية تاكدي تبوساكي ولا شقبيليا نتظلمات قبيليا يفوس قبيليا تلماس إلا قبيليا أو فنان ميعقل دات مثلا وين يشوكتني تقمات هذه مقليضة دا نفوس هذه ولي مخالفني الكل أنوا غادا راه تكسر بومدين نور الدين حمودة جمال زعيم نحو جيزني الكل On va faire un peu d'histoire. أنه عالشي طاحر فيه لكن نزرا نسيد الكعب تجمي ثم قرانت يتلاوين أما ذاقي موريال نايت مرتق بيليت ناي اوتاوا ناي اوهيو الامريكان الباريس يتدار قبيليين يقبدن يقول لنا كناس بدنت العناية. Donc je disais on va faire un peu d'histoire. C'est pas nouveau. On va rebobiner le compteur du temps. 1804. Oui, 1804. Ça fait, je suis prof de maths, mais les vacances ça fait 217 ans. En plein Kabylie. يتدارت نث عمران دو كولون ميليتير ترك ذيك السنة تدار ثقيم ننتا ساعت كم يوم ورقازي بليسي يرولد يقسنطينة اللي بليسي يطلب العناية يثمر تقبيلي 1804 je le répète 1804 Nous étions un pays indépendant. سكرت تدرتنا في عمران ناس وكلوا الزرا ما راكونوا ينسال عنايا الناس الجنرال ترك يولداش ناس نزرا يمقلع الترك يدديون ان اوفيسيال ترك يسميس عثمان ناس نزرا تنيس تدرتيه تحرمت بويمت يكرين 3000 morts. Et le côté kabyle, 600 morts. Et les militaires turcs. Mais vous voulez savoir la meilleure? Dans la bataille, il y avait des femmes kabyles.
Nantes Tlawin, Yergazan Nantes, Anili Yidouan. Et cette bataille qui s'est déroulée en 1804, est la pire défaite militaire de la présence turque en Afrique du Nord. Elle a eu lieu sur le territoire kabyle, en pays kabyle. السقيم 2021 يميد من الملاك لاقيم في سنتين يتمثل الراش تحدايين يرقزن بسم الله راه غيتقبايليت 217 ans et plus encore. C'est les ressorts de la Kabylie qui sont mis en épreuve par le régime colonial. Ça doit suffire. Est-ce qu'on va pas rester à nos frères qui sont un peu dans l'expectative et le regard? On va nommer personne. أبغوا فانا المعقل دات مثلا وين يشوف ثاني تغمات سكليني هذه مقاليض ضد نفوسيس نعاد يرفض شي طوح يزرينس هذه مقالم كيف دان إكفد القرمود بخام قبايلير القرمود يسند الفياض أكنا غريسو دي تاع الدايرة ثقيتو تاع الدايرة يميد يساو المساس الواي اللعنية تمورا اللعنية العراش. Dans l'appel j'ai pas la date en tête, dans l'appel de Londres, il est plus que temps que la Kabylie réactive les ressorts INES pour activer l'année. Il est hors de question que تحدينا رشنا الحرمك خمر الحرمة تدار تتوعفس زاد العناية تقبيل أصوص بعوال سمحتية أول لقينا اعتدى في اسمي ما يشبه حرف الست ما يشبه حرام فينو جاو تلو La liste des détenus, soit حبسنا راسها mais ذاك مزران ذاك هنا ليست كي ما تحبي ساره راني با اكزوستيف خاطر لست كنين كلاس انت سايمان لنا غدا نورا درنون نورا حبسنا ساكي انت ساتين ديتني نورا ما يسل ديك ماك ولد ماك ديماك خاليك عمك مست دارتيك دونك بين السقراحين اتصاطاس هاد غراض دونك لا ليست كي لي ديتوني الناس حمزي جمال زايد نبيل كرباوي مجيد فودي الهادي طلب عمر كروب عباس رباح بازين زيد شبيب بلايدة مرخوجة حماد بنديال مساد بشع حسين عزم سفيان محضر معوش مناد فتاح كلمة بوسلام بوجنع شكلي فوزي جودي جمال كاسد يونس عيد منصور الزهير لوبي مرزوق يونس بغدادي سفيان روكي ياسين بوزير يونس برودي سفيان بدسي اسماعيل مندز فريد بن مختار علي بن غنم الياس كودي يونس صالحي عبد النور تاكي توفيق اسلوب عزيز ابراهيم شفيق مجاهد عمران عيد حموده ديمردي مدري حموده خضير بشلاغل محمد كاشيشي رياض حداد محمد إدلاردي ويغني سو كونترول جوديسيار في دينيغ خاطر ويجي اكتويلمون تفنفع بوغن نسين اللي عرف نعبين كونترول جوديسيار في دينيغ الحسين بوسعيد العربي يحيون رياض عمشاش بوشلال زاهر جمال منصوري هي مازال نتكمل ومازال نزاوما نسلساكي جمال حرور زركاك الهادي مجيد الطالب دينار غسا فريد جنادي عبد الرزاق عيسى ياسين عبد الرزاق يزيد بوسكين حميدوش إدريس ميرا مقناش فكير حكيم. Les militaires convoqués, وقبل لكم يتساوي
Abdelkader Moudadsel, convoqué par la brigade du groupement de gendarmerie nationale de Bouhini. Younis Chimli, convoqué par la gendarmerie nationale de Bouhira. Et sans oublier, وجينا نفيد خطر الباطل ونكوني غدوي ذاك يتسوغون غا في الباطل عندما إلا نكوني ماشي كيحقارهم خاطر ني لانجستيس الباطل يسايوث لا كولور يذكر لا كولور تاع بركات في بيت تاع بيت تملالت نكوني دي ملالين نكوني دي بركانين فوالا ذا شويه دونك فغير تدراغ المحفاز النظام يشاويين المزابيين Donc sans oublier de citer Mohamed Baba Ndjar, le plus ancien détenu à Mazir, à Tanissaguir, ذي الحباس خلال السلاقيني vers النقي فاش على السلسلة. يكون فتحي غراس, c'est un militant politique, coordinateur du NDS. Voilà, il blâme surtout les détenus d'opinion. Donc sur un blalari, on a les prises de parole. السلامة نوال لكن مثلا مع السلامة كنت تلاوين مي فرحة غطاسي مي تلاوين مسدد سوا باس مي ذاكيا تيغرين تلاوين تيغرين تيماثين تيغرين تيستماثين دغا الول مسعارة إمولانيس مثمورت الول مسعارة إمولانيس أثمثنيس إمولانيس أخواليس خاطر ويكيا قصدن هذا خفون قصدن هذا خلغن قصدن هذا خمحون لي غريفيست دو لا فات اللي مساكين قرابات مثلا سون دون ان ايتا تري غراف داش نزبرس نخدم السياكيا لي زانستونس انترناسيونال لكن من لا ندوكل لي زانستونس تري امبورطون انا كنخدم دي ديليغاسيون اوبري دي زانستونس انترناسيونال شو دعنا نزبرس نخدم نعاون سكدريبان حوايج انت واش هو الانسان حوايج تدريبان لي بريزونيي كي داغن حوايج ونعت دياونن لو كوليكتيف دي زافوكا يحوايج داغن ادريبان الوغ ثاني بيرت الاول يخرب ونعت يعاونن سكدريبان يخرب ونعت يروحن اللي غصب لك يا اللي غصب لك كي يتسلين على خاطر ما إلا غنسوس بنكونيا دي ثمور دو زمير ندخل من الشماع وزمير ندفغن ما فغن لدينا وين كان الحبوس ما قيم المساكين ولا شو قلا نكفوس السن على ثاني ميرت الوان ما ندوكن الساعة سكا إلى الدوكن أخدو في الأول إلى قد تصرحوا مسواق أصفات إليك ما إليكم جماع ثاني ميرت الوان ألوغ هذا السوتيان نينو يوكي لي بريزونيي أكن من ندي ثمور تقبيليه mon soutien total est mort تقبيلي ينتظر عطاس عطاس أنا زوفلا وانا زوفلا كروت مرحبا سوان مرحبا سكوت أكل أجاكين أروم تلاكين وأروج معاكين كاكات فلاوين قبايلين نتبسو في طبعا الدنيا ما إلا غد مسلايا الدنيا هاد المسلايا فيه الشغل يغيزدان أكل من اللذاكي ذا شو غيزدان الساعة من حفاساكي نسات فلاسي مثوالان مثل ماركين وهور نتموت فقبايليث زهور أسرثان La Kabylie fait face à un problème politique. مثلا remarquer أثبتنا كي نغاكو كملان أطاس إقلان كراسن مخلفن تكتوين تسلفين pardon. Donc la Guinée, dans le spectre politique بلان تبوير إقلان المسؤولين من الريجوناليزاسيون بحال ماذا المسؤول مثلا الإمام أقبيلي هذا المارك إلا لو ار بي كا داخل كير مثلا قلنا إلا لو ار بي كا إلا لو ار كا إلا ماكل إلا الماك مثلا ماركين هذا فو ويخدم على الخلاف يرانا غير كان الحبس
أكل من الله أما تصحاب l'autonomie أما تصحاب la régionalisation أما تصحاب l'indépendance يدفعوا ذابو يريلوك الحبس أشو الكل مخلف والساقين ولاش متيكرن أكن الدروسلايا فاش تاع ذا شو يكزمرنا غيزدير الساقين qu'est-ce qui peut nous rassembler ذا شو غيزدان ممكن يقرانا تستيار في قبايليث تستيار في المرث في قبايليث ويستيار ويثوث قبايلي. Donc ce qui fait que nous sommes pareils, c'est que nous sommes tous des Kabyles, nous parlons tous la langue kabyle et nous combattons pour les droits du peuple kabyle. Et je te dis, c'est la réplique. ومعناها مش تقارن جوريديكمون ان بروغرام بوليتيك الماكين على خاطر على فان ولا يختارون ذاك ذو ذا يختارون السيره غرياوين كل يوم هذه لا كنيسي هو اشنو هكذا هذا يختار هذا يختار على فان ذا يقارن البروجي بوليتيك الماكين نغم droit malien. Carnage le droit du peuple kabyle à son autodétermination. أثرني ما نقبيلي. ذو كيك زمرن رغيز فين. ذاك السلخيف. أساكي نقبيلي. اليمين بيان. ذيك فياكي بثرني ما. الكابيل qui n'accepte pas l'idée de l'autodétermination est un Kabyle qui ne veut pas aller dans le sens de la solution. السجل أكل الماك l'URK l'URPK doivent tous accepter l'idée de l'autodétermination du peuple kabyle. هذا شو يزبان غيزدنا الساعة وكذا أي ذوال أي غور على خاطر ذاك وري غيخدم وري خدمة في رخ كلامنا والدماغ تاعو كلمة لله لا يبقى الحبس وكي قال خدم لا كونفيرونس كابيل وكي قال لك خدم ان كونكري ربي في يدود أغلو تسمى حرام بغيزي لها إيه يا الساعة يثمثون في الثلاثين أنا نفهم بغريز l'autodétermination du peuple kabyle وثمثنا قلنا أنا ديما غريز نسلسل أسا أسكا حل مثلا ثاني نون ثاني نبت Mon expérience des peuples des Premières Nations d'ici